Sve u svemu ipak moram da priznam da smo zadovoljni s obzirom na vremenske prilike. Temperatura je bila veoma visoka, ali i pored toga oni koji su dolazili ranijih godina na ovoj manifestaciji ponovo su došli normalno sada i još u većem broju i ta naša manifestacija bila je iz više segmenata, odnosno veći broj sadržaja je bio zastupljen toga dana. Podsjetit ću samo da smo održali regatu na relaciji Tešica-Moravski Bujmir i na toj regati odazvalo se čak 24 čamaca je bilo, odnosno 98 ljudi je učestvovalo na regati koji su bili prezadovoljni uslovima za vožnju kao i svim onim pratećim stvarima koje su ih zadesile, a to je ispraćaj na regatu, doček u centru sela, tako da smo zaista prezadovoljni kako mi, tako i posetioci koji su toga dana došli. Naša procena je da je ovoga puta bilo možda za 100 gostiju više nego prethodnog puta na 4. kačamakijadi. Ovo prosejavanje brašna je zastupljeno po drugi put, a normalno takmičenje je svakako po 5. put, kao što znamo jer je u pitanju 5. kačamakijada. Moram da priznam da smo zadovoljni iz prostog razloga što je bilo učesnika iz mnogih sredina. To se vidi po tome i što su pobednici iz različitih sredina i zadovoljan sam posebno što je sve proteklo u najboljem mogućem redu, da je žiri bio izuzetno jedinstven u donošenju odluka i da nije bilo nikakvih primedbi, što svakako po sebi govori i o tome da je zaista procenjen kvalitet na najbolji mogući način. Sinoć su gostovala 3 kulturno-umetnička društva, a to je iz Borske Slatine kulturno-umetničko društvo Branko Olar sa svojim ansamblom i zatim iz Zaječara Nikola Pašić takođe sa svojim ansamblom. Prvi put se pojavilo sinoć kulturno-umetničko društvo Branko Olar iz Borske Slatine, a kao treće kulturno-umetničko društvo je od naših komšija iz Tešice Dejan Jovanović Deša sa svojim osveženim ansamblom. Mislim da smo to ipak lepo ukomponovali. Posebno me raduje to što su učešće u tom kulturno-zabavnom programu u većem delu uzeli i naši meštani.